Ambiang tak sayang jinakan alih Abu ya Jamaluddin wali dua ulama Gewaba Allah dua warih Nabi Geti-geti santri Watenyan dalam duga Gewaba Allah dua warih Nabi Geti-geti santri Watenyan di dalam duga Ambiang tak sayang Abu Jamaluddin wali dua ulama dua warih Nabi Geti-geti santri Watenyan di dalam duga Watenyan di dalam duga Abi Azami lambul Ramadan bawaan malam Rum panggilan tiba Lambul Ramadan bawatenan Rum panggilan tiba Terkejut hati Bandung Ilsan Niba wateyan musibah tegak Ambiang tak sayang jilokan alih Abu Jamaluddin wali dua ulama dua warih Nabi Geti-geti santri Watenyan di dalam duga
Jamaluddin Wali Dua ulama yang di dalam duka Allah dua tawarin Nabi tinggai santri yang di dalam duka Lampadum masa dudani banyak Amu ya Jamaluddin Wali Pimpin santri Lampadum masa hana-hana trebetempo Niba watayan sakit-sakit al-mukarram Gobnyan meninggai dunia Biar tak sayang Abu Jamaluddin Wali dua ulama Allah dua tawarin Nabi geting-geting gai santri yang di dalam duka dua tawarin Nabi geting-geting gai santri yang di dalam duka Santri watanya dua pimpinan kemeninggai dunia iman tadile santri watanya dua pimpinan hati-hati dada rasa-rasa mengguncang gure-gure tersayang awaitan gejak bunga biang tak sayang Abu Jamaluddin Wali dua ulama dua Allah dua tawarin Nabi geting-geting gai santri watanya duka
dalam kisah Abu Syarwani ada abati barilah jaya di dalam kisah Abu Syarwani ada abati tidak dalam jaya asa-asa sunnah jaya adik Kecamatan Ingin Jaya Abiyata saya Jinokan ale Abu Jamaluddin Wali Dua ulama yang di dalam duka Allah doa-doa Nabi geting-geting gai santri wajah yang di dalam duka kepada Rabbi abungan Abi memberi peluang pusara dalam doa kepada Rabbi abungan Abi Luar pusara Tema-tema yang gelap Abu Syarwali Ayah-ayah rohani Bersehat sejahtera saya jinokan ale Abu Jamaluddin Wali dua ulama dua Allah yang di dalam duka Allah doa-doa Nabi geting-geting gai santri wajah yang di dalam duka wahai ikhwani habalan rawi kepada ledra ulama wahai ikhwani habalan rawi kepada ledra
Dua